tu ni Phatsot ta zawa kanu damlouleh zi le ki ma damlouleh zi le corona ho elo pandemic zi in studio Phatsot ta kana phat hi in cha chu tu ni tha bi a studio ka pha go hi in cha chu vlog khat kain bola hi e ana veotin chla hi kalon na hi la Mwanlal studio Mwanlal Home studio ka ita in chwa hi gen thei ta ka hum kal tawai aji chu ka kyang chlai ka ki su kha bor ka kechep na ka ki su kha hi in acha na thiam na to hi Mwanlal Home studio hong lut dei tai ana yin ba doi ta ki khial na jong tam pi no mai thei ta ama dong lo da nei che AC hi tan AC yang hi pi la on phat ta dio chin ma ban la okay chi pen hi chi la light pen ko hi ta en ma banin ke on tan light chi light pen no hi pi light ki ti mang khai hin light tha kha na koi ta en ma sanga cha na koi kha lo hi ni chi kho smart ma jingin chu ta le hi chawa yong hin koi tha in cha kap khoi le Mwanlal music production kap hi in aban le hi chi a khale na simuite certificate. This is to certify that Mr. Mwanlal has successfully completed certificate course in electronic music production in June 2012 place Bengaluru ama hi Bangalore hi certificate course electronic ai ana chai hi ni cha chu mai certificate nei ta le mi na sata he ti ka sei nu mi chi ja hi ma production ho hi hoi ma akin jong ka phat chom pi ma hi second na hi le bham ti le 23rd Mizoram Music Awards lathah award 2014 hi ni chi pe nu hi aman anasan hi le civil award paite community adinga anasan hi hi che la simas 2007 which I present most promising artist country or sentimental gitin cha he ma he la sa lang na sata ana bol hi ja cha he award tampi na san hin abana hi le zoma gitin best vocalist male 2013 na hi zolma te in ma hi best vocalist an pi o hi chuta le che lathah award ahin lathah award 2014 ai an san hi in paite community adinga chang hin nasata kha hi in abana he che le zawa chunga sima sa pen che he chi pen hi le memento pen hi tan tin paite community adinga ma an san hi in chuta le sei lawa poi mo kha hi chi Argentina khaten flag dan de ko hi hi chi pen hi ma hin Kolkata upa ma hi upa he me theu in khan thang pai te ki ti I lik sora an ki chim dan ama naw pa hi na Mwanlal hi hi chi ama zala chu Kolkata Argentina te ahong ki chip wa chu Messi ki chip aga ba life aga ba kha hi chang hi an ki la hi mi bang pa hi ke tu ni sanam Messi fans ke anga hi Messi mukha nam phat ke nei lo ta le mukha na ri lam pi jong do hin aman ka ki moin ai ba ma hai ka sei ron kha Ronaldo fan sei ye ti cha kan sei do no me hin amai mi bang mo mo ngai tai ba ni na lo ri ten pa ya asijo la nga ni do taw te ai studio hi an cha chain si jam khan no me cho hi pp an khel tha am ti sin ba ni wa ya le hi le acoustic guitar hi tan hi cha hin electric guitar khat ko in aja ta le hi cha hin midi keyboard khat ko in key station khat ko in hi pen hi le roland hi in hi cha sora pa na man ta hin chi pen ha hoi ma jing in hi chi pen hi jo ta le ma hin imac logic ma na hi in aban le ai chu khola su du bo sung hin tuin musician pa hong lo tan ama khat le hello be en te le pa min te la le khat be
Hello, hello, hello. Hi, hi. Bà hỏi mà mấy Vì nó khả về sử dụng bột xong khả về gã lụi tê Catalyst Chỉ dễ này vậy Sẽ mà nó mà này là rod mà này ế Chả hi bằng áo hồi để đàn này Chỉ ấy lẽ Clap box hay clap box Clap box Xong nhong hi Nếu chả hi này vàng cái túp chạy đến này chứ Đây tạ khát vàng cho hi thôi Chả bà hi Ủa kèng bèng Không ngồi bèng cái bèng hình gì tạ lẽ Mi bìa ngày đi là hình xây gì Christmas ko na hito kilo na cho Christmas la ho ke panai tai lung hello mama jing katen Christmas ko to ai October November hong ki pandai ta cha Christmas la ho recording ki panai tai lung hello me kholo lal Lan treat đi lâu đi. cha hila na sata ke khom ji a ngai la ngai no te chom hela han ke ha ro ji hin Dam ta gan họ thầy cho lan treat đi lâu đi tôi nè. Ngala Adam hello anh về hey Mà khi nào bằng gì cái khen là chả nó non trick này chứ à ta kim mồ lai vậy. Football giảm nó. Football dạ tu nia hi cái số khác dạ hi cái kem số khác dạ hi cái musician pan ít cái gì chị hi studio hi mà sang áo tết dengan cái khel mong mong hi tai chả cho coi tabang ông nôm ba lệ na sata music quality on cái khel mong mong đây tai thì ha hết được mình tên là gì cho phát chỉ đúng gì music quality cái khel ta là studio style hồi ông cái khel là gì chứ na ta là yêu cái xem mà bằng hi cho vai award hồi hi coi mà dấu xin nó mong ngay là hi chả cho mà hi musician bo ni sa me theo hi na my first pen ading hi lasa singer an hi nei banga la hi asa ho mo hi tan ten ta de wa jang mu be se phana hi lasa an nga music an pe la na se la ke ka phat chong lo me the hi music an bo ja ta ka phat chong hi amai na kare la ni shel ji ma jong ki pa tho ka se enten tu nya hi ke thả đã phát sọt ta chỉ từ lâu qua còn đâu nung tu nhà cái lụt thả hiền tu này music anh cái bao lâu mới thấy cái hồ lum na cái chạy hơn mới thấy là là bơi mồi là live concert giống cần bỏ mới thấy này xin tin đó khai bề bẹ bảo tuân dân vậy Thì cho. thứ ai đâu dân nó đẹp Cái bảo hỏi mà mình non họ thì Adam lộ nung Covid không lẽ buổi set thế hi ha. Nghe ta cả đam ta cả họ thì sẽ tuân đam không kỹ lấy hỏi cho cái món hot gì tại chân Messi gì cái Messi gì chân họ thì sẽ cái nào mà tôi cái bảo thôi kia na mà bạn là lấy lathah ăn khum dấu bạ ta din cái gì ta hi cái bảo hỏi mà mấy cái chuyện hiện tin tu na đi ngay chân suy tan tin coi ta băng Mwanlal music production la khum nom ai lawa le la bonum nom ba le cái song la lo hilanin contact theo ai lawa le channel mang cha jong nan ni khat theo hin chu ta le ama YouTube channel ang hin Mwanlal studio me ta la Mwanlal tung kiti cha chon na velo chun live jamming ho ang ka bon ho tam pi ta min ta la artist dang ho jong live jamming ki bon ho jong min chu de pu be ni khong sai dam la ya jong live jamming ki bon ho jong min so zo siong chun mu thei jong hin chong chun na ba theo hi live ka bol ta tai la khat be kha cha la wa le mi pi hon lung kim lo me theo ju hin la khat be wala guitar ang le be khat la khat be na sang ka te Stay na bulong be ko yo lo sten na kim ma la khat be na sa hang ka te Wala lang kilay lang mo to.
mà lao mà sập khăn sang cái thế nun lùi ngay lâu lâu em nêu sen khăn khoa ngay lâu lâu nun lùi ghé la lung hel lâu lâu lung hel liên xin lại luôn hi luôn nhẹ lagi hai kita aman to mele agit hoi hoi mo na kalai na mo ke thi siam lo na mo off thi sa video thak mo bulan thang na mo ai ai to upload đi live này đâu okay nan ja ba so biom the ja mo hoi do musician pa ala sa khan sang ka te hay na piu a xin lai hon koi sen chil wa ngai lian na vang mu bang kong ai man luan hi te mo kala sa nung ka cho tan thì chẳng chun ngắt gì chưa na to đi ông tăng pion rồi gì cái này giống cái kim khá nào chứ tu ni kêu liêm nó đi ông tăng pion này thế đi ngay gì chun đi pion anh à thiên min lắm cái pha lệ nó sát ta cái bò cái anh đi ngay tin jin pi lệ chẳng chun căn ngạo hơn đây tại mi pio dâu xì là bao nên bye bye